Ime ka 13 nga salmo. Ipakimalo nga pakidaw ta ufon. Kung nasi pag-aafu, ikabayag na pakatam mo niya kan? Adde kari mabangan na laman? Kung nasi ikabayag na patagutagom niya kan? Kung nasi ikabayag na pataki na nono ko, anaagaw gabi nga padaradam ko. Adde kan ni ikabayag na pamatulu niya kan na kontra ira? Afu Diyos ko, karito imam matama, anatabbagamma, itolim isikak ko, aryam mo nga ipamavulum tu matay nga, aryam mo nga ipamavulum tu kagyan na kontra ira, tu inafuta, ay tu inikafu ko, imangyawa ni rata pagayaya. Ipamakatalakak ko, ay imanayon nga aya mulaman, magayaya nga tapamalyag mo nyakan. Sikaw o afu, iek ko nga pagkansyonan, may gafutak kuruga mapyaka nyakan. Ime ka 13 nga salmo. Ime ka 13 nga salmo. Ipakimalo nga pakidaw ta ufon. Kung nasi pag-aafu, ikabayag na pakatam mo niya kan? Adde kari mabangan na laman? Kung nasi ikabayag na patagutagom niya kan? Kung nasi ikabayag na pataki na nono ko, anaagaw gabi nga padaradam ko. Adde kan ni ikabayag na pamatulu niya kan na kontra ira? Afu Diyos ko, karito imam matama, anatabbagamma, itolim isikak ko, aryam mo nga ipamavulum tu matay nga, aryam mo nga ipamavulum tu kagyan na kontra ira, tu inafuta, ay tu inikafu ko, imangyawa ni rata pagayaya. Ipamakatalakak ko, ay imanayon nga aya mulaman, magayaya nga tapamalyag mo nyakan. Sikaw o afu, iek ko nga pagkansyonan, may gafutak kuruga mapyaka nyakan. Ime ka 13 nga salmo.